Kuri ubu rero n'ubundi Zelensky we yavuze ko nta kimubuza kujya Ankara, bivuze ko nubwo Putin atajya muri Turki, Zelensky bagomba kuba ariyo kugira ngo agire ibyo aganira na Erdogan. Erdogan ni umugabo navuga ko wagiye agaragaza cyane, nubwo yagiye agaragara avuguruza OTAN kuri bimwe mu byemezo, agaragara sometimes asa nk'ubangamira OTAN mu kuba yafasha Ukraine, byagiye bigaragara cyane. Ukraine abantu bagera aho batekereza ko Erdogan ari umwanzi muke cyangwa se yaba ari igikoresho cya Putin. Abantu benshi barabitekereje mu gihe cy'umwaka ushize bavuga bati Erdogan ukuntu ari kwitambika imyanzuro, ukuntu ari kwitambika ubufasha bugenewe Ukraine, wagira ngo hari ikindi cyangwa se ni intumwa Perezida Putin. Ariko byaje kugaragara ko ni umutegetsi ufite experience, amaze igihe, ni umutegetsi navuga ko na mbere gato yuko afata umwanya w'umukuru w'igihugu yabarijwe mu nzego zo hejuru, yigeze kuba meya Perezida Erdogan. Ndabasuje abakurikira Isonga TV ku ngingo zitandukanye z'amakuru zijyanye n'umutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku ruhando rwa politiki mpuzamahanga. Tuje batwumvira i Kigali mu Rwanda, tuje kandi abari mu baturanyi mu bihugu bine bitugaragiye. Mu majyepfo dufite igihugu cy'u Burundi, ndabasuje. Mu burasirazuba hari Tanzania, amajyaruguru hari Uganda, uburengerazuba hari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese statistike zingaragariza ko mw'ibyo bihugu byombi tubafite abadukurikira kandi batari bake. Tuje batwumvira muri Afurika ndetse n'isi yose muri rusange. Nitwa Semugeshi Bayingana, tuganira mu buryo bw'amakuru agezweho ariko n'ingingo y'isesenguramakuru, nayo ni ingingo dukunze kuganiraho ku bijyanye na politiki mpuzamahanga. Tugiye kuganira rero n'ubundi ku byerekeye uruzinduko rugomba guhuriza ba perezida batatu navuga ko bari mu bavugwa cyane mu isi ya none, bitewe n'urugamba rumaze imyaka 3 rubandanya hagati y'Uburusiya ndetse na Occident n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Hitezwe iki Istanbul? Ariko kuri ubu kandi mu masaha make atambutse, ikiganiro nagiteguye mu masaha y'isa sita i Kigali mu Rwanda. Twari saa sita ubwo ibihugu murimo bitandukanye, sinzi uko ingengabihe zihagaze, ariko n'Igitega mu Burundi amasaha yacu abagendana n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ayo masaha arashize iminota mike, Dmitry Peskov uvugira Kremlin yongeye kandi ava imbere y'itangazamakuru ntacyo atangaje ku munsi w'ejo wa tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Dmitry Peskov rero byitezwe ko nibura ari buze gutangaza ndetse no kubwira isi muri rusange uko Uburusiya bwiteguye umunsi w'ejo, ariko yatangaje ko head of state cyangwa se Perezida Vladimir Putin atarabaha itegeko, nago arabaha go ahead yo gutangaza bagomba guhagararira Uburusiya. Ariko nk'uko byitezwe n'ubundi biravugwa ko Perezida Vladimir Putin atazigera akandagira Istanbul muri Turkiya. Ibi rero ngo bizaba bibaye ikimenyetso simusiga kigaragaza ko atifuza gusoza iyi ntambara. Zelensky we yamaze kubyita ibikorwa by'ubugwari, yabyise ko ari ubugwari. Trump atangaza ko biratabishimangira nyine icyerekezo cy'iyi ntambara. Putin we nta byinshi ari kuvuga, n'umugabo wagiye urangwa cyane no gukora ibintu bye yiturije cyangwa se atavugwa cyane muri rusange. Ingingo rero turaza kwihuza n'amagambo Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, nawe yashyize hanze. Yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, ni Agence France Presse, ayibwira ko Ubufaransa bwifuza gukemura ikibazo cya Ukraine ariko noneho badateje ibyago by'intambara gatatu y'isi. Muri rusange yagaragaje ko igihugu cye kititeguye guhangana n'Uburusiya cyangwa se icyo nakita military combats. Bashobora kurwana diplomatic combats, ariko military combats hagati y'Ubufaransa ndetse n'Uburusiya yagaragaje ko iyo abayiteze bagomba gukura y'amaso. Ni mu gihe kandi Uburusiya biciye muri Perezida Vladimir Putin ubwe bwite yatangaje ko buri kwezi Uburusiya butoza bukaninjiza mu ngabo zabo abari hagati y'ibihumbi 50 ndetse n'ibihumbi 60. Ese ibi byabishimangira ingingo y'uko Uburusiya buri gutegura intambara icyo bise mass offensive hariya mu Burayi, by'umwihariko mu bihugu bya Baltic. Mafite n'amakuru hano muri Baltic, ibihugu birimo Lithuania ndetse na Latvia, ubwoba ni bwose ndetse bikomeze gusinya amasezerano navuga yisubiramo cyane, cyangwa se ibihugu bigiye bitandukanye n'amasezerano arimo gusa nko bakumira ndetse imipaka bimwe mu bihugu bihanaho na Belarus, imipaka bisa nko byamaze kwifunga nka Latvia ndetse na Lithuania. Bivugwa ko banamaze gutegura uko bashobora kwita bahungisha 1/4 cy'abaturage babo mu gihe ibitero by'Uburusiya byabitanyije, kuko unakizere gihari ukurikije uko ibintu bimeze, unakizere gihari muri rusange. Zino ngingo zose rero nizo tugiye kwinjirana muri kino kiganiro.
nizera ko aho muri rwose mumeze neza nta kabuza twe twata twinjira muri zino ngingo z'amakuru, ariko mbibutsa kwibuka gukanda kuri subscribe abadukurikiye ari ubwa mbere mukanda kugira ngo dukomeze tuganire biborohere kandi kuba mwabona amakuru yacu, ariko kandi ukanze kuri subscribe yibuke no gukora kukazogera kugira ngo uruko turi ku ikiganiro ujye uhabwa notification cyangwa se amamenyesha bikwereka ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro cyacu. Reka rero twanzike n'iyi ngingo. Iyi mibare iteye ubwoba hagati y'ibihumbi 50 ndetse n'ibihumbi 60 mu ngabo z'Uburusiya na basirikare cyangwa se new recruits binjizwamo. Uburusiya buri gutegura iki? Kubona ko inzira z'ibiganiro basa nkaho abadiplomate b'Uburusiya dukurikije ibihari, dukurikije uko impande bireba ziri mu myiteguro, urabona ko Uburusiya buri kugenda bigurunege. Ukraine, Zelensky we yavuze ko nta kabuza, ndetse hari amakuru yemeza ko yaba rwose ari mu nzira zimwerekeza Ankara, aho akeneye kubanza guhura na Erdogan. Nibamara guhura ubundi muri uyu mujyi wa Ankara ukuntu kalendari biteguye, Putin nawe yagombaga kuzaca Ankara ubundi akaganira na Erdogan na Zelensky, noneho bakaza guhabwa space, bakaza guhabwa umwanya aho bano bakuru b'ibihugu bagomba kwicara noneho ubwabo cyangwa se delegation z'ibihugu byombi zikicarana. Erdogan bakaba bari kumwe muri Ankara, bakava Ankara bajya Istanbul, Erdogan agasigara mu mirimo ye Ankara, noneho Istanbul ukaba umujyi uteganyijwe cyangwa se urekewe usigarijwe n'abaperezida bombi, ndavuga Putin ndetse na perezida Zelensky. Kuri ubu rero n'ubundi Zelensky we yavuze ko nta kimubuza kujya Ankara, bivuze ko nubwo Putin atajya muri Turuki, Zelensky bagomba kuba ariyo kugira ngo agire ibyo aganira na Erdogan. Erdogan ni umugabo navuga ko wagiye agaragaza cyane, nubwo yagiye agaragara avuguruza OTAN kuri bimwe mu byemezo, agaragara sometimes asa nk'ubangamira OTAN mu kuba yafasha Ukraine, byagiye bigaragara cyane. Ukraine abantu bagira aho batekereza ko Erdogan ari umwanzi muke cyangwa se yaba ari igikoresho cya Putin. Abantu benshi barabitekereje mu gihe cy'umwaka ushize bavuga bati Erdogan ukuntu ari kwitambika imyanzuro, ukuntu ari kwitambika ubufasha bugenewe Ukraine, wagira ngo hari ikindi cyangwa se ni intumwa perezida Putin. Ariko byaje kugaragara ko ni umutegetsi ufite experience, amaze igihe, ni umutegetsi navuga ko na mbere gato yuko afata umwanya w'umukuru w'igihugu yabarijwe mu nzego zo hejuru, yigeze kuba meya. Perezida Erdogan babizi murabizi yabaye meya wa Ankara. So kuba ari perezida w'igihugu rero ni umuntu nyine umaze igihe muri politiki, ni umuntu navuga ko usobanukiwe umumaro w'ibiganiro, asobanukiwe umumaro wo kuganira kurusha uko Ukraine ikomeza guhabwa intwaro. Ntabwo Ukraine kugeza ubu ikeneye intwaro, ari abantu babibona uko rero na Erdogan arimo avuga ko cyangwa se akomeje kurwanya igitekerezo cy'uko bakomeza guhabwa intwaro. Sofa uyu munsi wa tariki 14 z'ukwezi kwa Gicurasi n'ubu turacyabona ubushake, habe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habe ku Bufaransa, habe ku Budage n'Ubwongereza, bwo gukomeza gutanga intwaro ndetse no gufata amafaranga yafatiriwe frozen assets z'Uburusiya. Ngira ngo Uburusiya bufite imitungo yafatiriwe byitwa frozen assets ihagaze miliyari 300 z'amadolari. Imwe muri yo rero hari imwe muri iyi mitungo bifuza gushyira ku isoko cyangwa se kuvunjamo agaciro k'amafaranga. Tuvuga urugero niba ari nk'amabanki ari mu Bwongereza, Ubwongereza bushobora gukora mu isanduku niba izo frozen assets zihagaze miliyari 4 bakaziha Ukraine, ubwo izo banki zikaba zibaye iz'Ubwongereza. Ubwo n'uburyo bumwe amafaranga ashobora gukoreshwamo. Cyangwa se imitungo imwe n'imwe ishobora gushyirwa ku isoko agakurwamo amafaranga agahabwa Ukraine, nubwo byagiye bigaragara ko amwe mu yo bakiriye yaciye kuri kimwe twita dark cyangwa se black markets. Birumvikana hari barora riherutse gukorwa rigaragaza ukuntu abayobozi bakuru muri Ukraine muri kino gihe cy'imyaka 3 ubutunzi bwabo bwiyongereye. Ukibaza ngo mu bihe by'intambara abandi ko bari mu marira, bari mu miborogo, bano kuki ari bw'ikofi yabo yabyimbye. Ndetse mu butunzi bwiyongereye, amakuru avuga ko na Zelensky perezida wa Ukraine arimo, nubwo ari umugabo ngiye mvuga ko wihagazeho nshimira personal. Zelensky ni umugabo nshimira kuko yagaragaje ko imbaraga cyangwa se kugira intege nke bitavuze gutsikamira. Ni ukuvuga ngo bya bindi twita self reliance, Zelensky navuga ko ari umwe mu bantu babigaragaje kandi ku rwego rwo hejuru. Ni umugabo werekanye ko kwigira cyangwa se kwivuganira bidasaba ko ufite imbaraga. Nabatekerezaga ko Ukraine ihagarara imbere y'Uburusiya imyaka 3 ariko irashize, nubwo tutakibirwa ko hari akaboko k'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, nibyo, ariko uburengerazuba bw'isi bwagiye gushyiramo izo mbaraga harabanje kubaho resistance y'abanya Ukraine.
ndetse na Zelensky. Shout out kuri Perezida Volodymyr Zelensky. Ariko kandi imwe mu myanzuro ye ituma sometimes abantu batekereza ko wa mwuga yakoze hafi kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwe, kuko Perezida Volodymyr Zelensky umwuga yakoze wo gusetsa abantu cyangwa se wo gutuma abantu bishima bizwi nka comedy, abavuga bati izo comedy wazizanye no muri politiki kandi ntabwo bizakora, kuko uragaragaza instability in decision making, ntabwo ufite immunity, ntabwo ufite ndabyita ngo iki, ntabwo ufite ubuziranenge, ntabwo ufite nta immunity ufite mu bijyanye no gufata ibyemezo. Ni kenshi na Trump ubwe jya bimucyurira, jya bimubwira ko ibyemezo rimwe na rimwe afata bitari by'umukuru w'igihugu. So ariko ni umugabo wa personal nshima, kuko yagaragaje resistance ikomeye kandi na n'ubu akiri ariko se turibaza noneho nyuma y'iyo resistance, inyuma marido hari iki? Nyuma resistance hari ukureba noneho inyungu za generation z'abanya-Ukraine, kuko uko urugamba rumeze sofa impande zombi zihanganye ntabwo zigaragaza ko hari uguhuza gushobora kubaho hagati yabo. Ndaguha urugero, nka Ukraine iracyatsimbaraye ku kuba yifuza ibice birimo Crimea, agace uburusiya kabumaranye imyaka 11, baracyagaragaza ko banakeneye cyane ibice birimo Donbass ndetse na Kherson tubageza Zaporizhia. Uburusiya bukavuga buti Kamarampaka twakoze yasize 1/5 cy'ubutaka bwa Ukraine bibaye ibice by'ubutaka bwacu dufite kandi tugenzura. Ukraine iti ibi bice turabikeneye. Uburusiya buti twe twakoze na referendum muri Nzeri 2022, iyi referendum yasize mu buryo bwemewe n'amategeko, inteko ishinga amategeko y'Uburusiya Duma yashyizeho signature, ibi ni ibice by'ubutaka bwacu. Amerika bikavuga ko mu masezerano amwe igirana na Ukraine harimo kuba hari ibice bazegurira Uburusiya. Zelensky agomba kubyumvishwa nubwo kugeza ubu agaragaza ko atumva, kuko aravuga ati ibi ni bikorwa bizaha Putin icyuho cyangwa se bizasaba ibimuhaye go ahead, bimubwire biti ejo ushobora gutera Pologne, nabwo kugira ngo iyi ntambara ikemurwe, kuko Pologne ntabwo ihangana n'Uburusiya mu bya gisirikare, kugira ngo bikunde bikaba bisobanuye ko igice cy'ubutaka bwa Pologne nanone Uburusiya bucyegukana. Bakavuga bati azatangiza intambara muri Baltics, ashobora guca muri Belarus cyangwa se muri Kaliningrad, kagace k'Uburusiya kari ku nyanja Baltic, akandi agace bisanzwe bizwiho ko kabitse kirimbuzi, n'agace kabitse intwaro nyinshi z'Uburusiya. Buriya bivuga ko Kaliningrad iri mu bice Uburusiya bubitsemo intwaro, kuko na gace kari rwagati mu Burayi, na gace kari hasi kari hagati kaba kitegeye ibihugu nka Sweden, za Finland, nta gace kegeranye neza n'ibihugu nka Lithuania, za Latvia, za Estonia ho muri Baltic. Bazi ko Uburusiya nyine bari imbere. Noneho kajya n'ikibazo cy'uko Belarus nayo iri hafi aho, kandi Belarus buriya nubwo mu mategeko mpuzamahanga ari nk'igihugu, ariko mu buryo buri indirect muri politike tubifata ko Belarus ari ubutaka bw'Uburusiya, nubwo nyine bigaragara nk'igihugu. Kubera iki? Imikoranire hagati ya Perezida Lukashenko na Perezida Putin ni imikoranire navuga ya shushusheri, ni imikoranire navuga ko idafite ikintu icyo cyose gishobora gutuma bayitandukanya. Nta mbaraga n'imwe izwi ishobora gutuma Belarus n'Uburusiya batandukana. Nayizwi na Amerika yaragerageje biranga, Lukashenko arahezwa mu Burayi aba isolated biranga, still ubushuti bwe na Perezida Putin ni ubushuti bwakomeje kugeza na n'ubu turacyavuga ubushuti ku mpande zombi. Kugeza ubu rero bigaragara ko ibihugu byinshi hari ku mugabane w'Uburayi bifite ikibazo cy'uko Uburusiya nibwemererwa kwegukana ibice by'ubutaka bw'abanya-Ukraine, bizahita biha Putin go ahead yo kuvuga ngo wanatera ikindi gihugu kugira ngo amakimbirane arangire, ukemererwa ko ibyo bice uri bubigenzure. Hakazamo ingingo ivuga ngo Uburusiya bugomba gusabwa kurekura ibice, imirima, amasambu n'inyubako z'abantu, bakabirekura. Ariko nanone bino bice Uburusiya bufite hakazamo n'ikindi kibazo cy'uko bizahita bisa nkaho nubwo abanyaburayi bari kuvuga ngo barashaka guca icyo nakita nka dependence kuri Russian energy, ibyo byakunda. Nabonye Madame Kaja Kallas yabyigamba, ariko Uburusiya bufite igice kinini bugenzura, buragenzura icyambu cya Odessa. Uburusiya niba bukatira biriya bice by'uburasirazuba buzata bugenzura inyanja y'umukara yose na Azov. Bivuze ko guhera Sevastopol kumanuka Odessa, biriya byambu bibumbatiye binyampeke byinjira mu Burayi bisa biri mu maboko y'Uburusiya. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibijyanye n'imirire mu Burayi Uburusiya buza bufite hafi 40%, kuko kira ni icyambu gikoreshwa cyane. Hari ibindi byambu nka Kostana nabyo biri hariya, hari n'ibindi byambu biri muri Turukiya nabyo bishobora kuba imbogamizi, kuko byose bikoresha amazi y'inyanja y'umukara. Ni inyanja y'umukara kandi igice cy'uburobyi
n'inyanja y'umukara bavuga ko irimo peteroli na gaze bihagije. Uburusiya nabwo muri targets zabwo ntabwo bwari kureba ikintu kidafite agaciro. Kuraho ibyo binjira muri Kherson, kamwe mu bice tuzi ko kera cyane. Bavuye Kherson bageza Zaporizhia, agace karimo uruganda rwa mbere rwa nuclear mu Burayi. Nuclear ariko civil nuclear plant, kuko ari na military nuclear plants, ubwo n'ibintu bikora ni zino nganda za nuclear zikora kirimbuzi, ariko n'izindi nganda za nuclear bita civil nuclear plants zibyara amashanyarazi. Uruganda rwa Zaporizhia rukora amashanyarazi, rugaburira ibihugu byinshi byegeranye na Ukraine. Ni ikibazo gikomeye cyane. Uburusiya si ibyo gusa, bufata Donbass, agace tuzi ko karimo ubukungu, icyitwa rare earth elements ziri hara muri Donbass. Nabonye Amerika, ngira ngo byavuzwe na Kate Kellogg, mbivugireho rimwe birangire. Nabonye Kate Kellogg avuga ati Amerika iri mu mishinga yo kureba uko muri as part of security guarantee ko bashaka ukuntu ingabo z'Ubufaransa, iz'Ubwongereza, iz'Ubudage ndetse n'ingabo za Pologne zikazashyirwa ahitwa Dnipropetrovsk, umujyi witwa Dnipro. Uyu mujyi ariko nabonye ko iyi Uburusiya butakoreye amakosa, kuko uyu ni umujyi strategique, ni umujyi witegeye imbona nkubone, ni umujyi ureba neza ibice byose Uburusiya bugenzura. Kuva Dnipropetrovsk winjira Donbass nako kanya ni nko guhumbya. Kuva hariya witegeye Sevastopol na biriya bice byose bya Odessa nako kanya. Umuntu uri Dnipro afite access kuri Kherson. Umuntu uri Dnipro afite access igaragara mu buryo bufatika ku muntu uri Zaporizhia. Si Uburusiya bwabyemera. Uburusiya bwakomeje kurwana intambara ivuga ngo na deployment nimwe dushaka ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, mwinjiza ingabo zanyu muri Ukraine. Mu kiganiro kibanza ngira ngo twari twavuze ibijyanye n'amasezerano yongeye gusinywa, n'amasezerano nabonye akomeye yasinywe hagati n'amasezerano yashyizweho umukono hagati y'uruganda bita Rheinmetall Metals rukora intwaro mu Budage, ndetse n'uruganda bita Ukropromo, ni uruganda hariya mu Burayi. Runo ruganda rw'abanya-Ukraine rwagiranye amasezerano na Rheinmetall, bivuze ko Ukraine ikubaka igisirikare cyayo, nayo yongeye kwiyubaka. So uku kunyuranya rero mu byifuzo by'impande zombi zikeneye, nicyo kibazo gikomeye cyane. Aya masaha y'igicamunsi aho muri buze kuba mwumvira kino kiganiro, niba hagira impinduka ziza kuba turaza kuzibagezaho mu masaha y'umugoroba mu kindi kiganiro, ariko sofa icyo twabashije kumenya nuko kugeza ubu aya masaha tuvugana nta Kiburusiya buravuga, na delegation byitezwe ko zizagenda harimo Sergei Lavrov na Yuri Shakov, nabo ntabwo Putin aratanga itegeko ko muri media byavugwa. Gusa Peskov uvugira Putin cyangwa se uvugira Kremlin yabaye nk'uca amarenga avuga ko baramutse banoheje delegation Yushakov ndetse na Lavrov aribo bagabo bashobora kugenda bahagarariye Uburusiya. Zelensky agomba kuhagira akagana na Erdogan, gusa Putin natajyayo ntago Zelensky yaganira na Lavrov ndetse na Yushakov. Yavuze ko bitakunda, umuntu akeneye kuri ubu ngubu baganira ni Perezida Putin. Mbere y'uko ingingo nyivaho mbibutse ko bano bakuru b'ibihugu baheruka kuganira mu nama yabereye ahitwa Normandie mu Bufaransa tariki 9 z'ukwa 12 2019, nibwo baheruka kuganira. Baganira Normandie, tujye nabwo baganira ku kibazo cy'intambara ari muri Donbass muri iriya myaka, ndetse n'ikibazo cya Crimea ntabwo bigeze babisoza. Niyo mpamvu tariki 24 z'ukwa 2 2022 twabonye Uburusiya bwinjira muri Donbass, munafata ibice byinshi bitandukanye. Ese iyi nama ya Istanbul hari icyo ishobora kuza gutanga? Reka tubihanga amaso, ni ku munsi w'ejo tariki 15 nabwo tuzagaruka tubabwira ngo hari cyavuyemo cyangwa se byanze Uburusiya bwanangiye. Perezida Macron w'Ubufaransa ati nago nifuza gutangiza intambara ya gatatu, nabwo nifuza guhangana n'Uburusiya. Yabivuze biturutse ku kuba ibihugu byinshi byo mu Burayi bisa nkaho byahigiye Uburusiya, bavuga bati Putin nutajya Istanbul uraba ugaragaje ubugwari. Ndetse wibuke ko Putin ari umwe mu bantu bapropose, bivugwa ko proposal ari umwe mu bantu bazitanze, bavuga bati njye na Ukraine, njye na Zelensky dushobora kwicara tugakemura bino bibazo, ariko tukabikemura as a man, twe nk'abagabo nta yandi maboko arimo. Ariko Trump wigize gendarme du monde aravuga ati ariko nanjye ngomba kuba mari. Amerika kubera ko isanzwe inafite ubuhuza hagati y'impande zombi, nakabuza iremererwa. Kugeza ubu muri Amerika byemejwe ko Trump nawe azagenda, ariko Putin yagiye. Ubwo Putin nagenda Istanbul ku munsi w'ejo turaza kubona Trump, ubwo barabiganiraho. Kimwe ukuri kurazwi nuko kugeza ubu nyine kutarashyirwa mu itangazamakuru, nago Songa TV dufite ubushobozi bwo kuvugisha abari Moscow muri presidence, nago dufite ubushobozi bwo kuvugisha abari Washington, ariko kuri barakuzi binashoboke cyane ko Putin ndetse
na Trump bamaze kuganira bo bazi ukuri kw'ibihari. So twere dutegereje kuza kubona amatangazo ari bushyirwe hanze na za ministeri cyangwa se n'abavugizi ba za presidence kugira ngo natwe noneho dushyiremo ijisho ry'ubusesenguzi tubabwire ngo niki noneho kigenderewe. Macron ati simbyifuza, nubwo ibihugu byinshi mu Burayi bisa nkaho byavuze ko ibihano bitegereje Uburusiya, ibihano ngo bigiye gutuma ubukungu bw'Uburusiya bushyirwa hasi. Ariko mbibutse ko Uburusiya bwamaze kwagura amasoko yabari mu Bushinwa ndetse no mu Buhinde. Ibihugu nabyo navuga ko bitoroye kuko muri kara gace ka Himalaya cyangwa se kara gace ka Aziya ya kure murabizi ko hari intambara Pakistan n'Ubuhinde bari gukozanyaho bya hato na hato ibiganiro byarananiranye. So urumva ko nakara kare nako nigatuje nago watawemeza ko ubukungu buhagaze neza kuko buri ahantu hari intambara birumvikana. Ese mbona ifaranga ry'amarupe ryarese rigikubita hasi. Ubushinwa nabwo bwahise butangira kohereza ingabo muri kiriya gice bahana imbibi na Pakistan ndetse n'Ubuhinde. Urumva ko naho nago ubukungu twavuga ko buri stable, nago ubukungu buhagaze neza. So ibi nabyo bishobora kuba indi menace, ariko ikizwi nuko ibihano byo bikarishye bitegereje Uburusiya mu gihe Putin atazakanagira Istanbul. Imibare y'Uburusiya y'abari kwinjizwa mu gisirikare irategura intambara muri kiriya gice. Lithuania, Latvia ndetse n'ibindi bihugu biri muri kara karere nabyo nababwiye ko ubwoba ari bwose. Reka bagarukire kuri ano makuru ubundi mwumva ukuntu bafite ubwoba bw'uko isaha ku yindi Uburusiya bwabatangizaho ibitero. Baravuga bati ntago twizeye Uburusiya nyabona bafite imbaraga bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mushaka ukuntu mutuvuganira. Ubu bino bihugu byo muri Baltic byubatse icyitwa Baltic Defense Line, ni ukuvuga ngo Latvia, Lithuania ndetse na Estonia bamaze kubaka icyo bise Baltic Defense Line. Ni ukuvuga ngo ibihugu byombi byahuje imbaraga za gisirikare, ariko ntago mu by'ukuri bino bihugu bifite igisirikare gikomeye. Nyirango ni imvugo yamamaye bivuga ko yavuzwe n'umwami Musinga. Baramubwiye bati nyagasani ko tubona abanzi bawe bahuje imbaraga urabigira utaravuga ati mubireke sha, ati wisunga umugabo mbwa mwese mugakubitanwa. So na hano rero muri Baltic nta gihugu na kimwe gifite imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo guhangana n'Uburusiya. Aba nabo bashobora kwisungana, ariko n'ubundi bikaba ayubusa, ugasanga n'ubundi ubushobozi bwabo burananiranye. bakaba nka za narijana ziyobowe n'inama. Buriya abakora igereranya mu buryo philosophique bavuga ko inama ijana ziyobowe n'intare zishobora gutsinda intare ijana ziyobowe n'inama, kuko buriya utanga coordination, utanga cyangwa uri in control agira impact ku bishobora kuba nka results. Mu busanzwe intare inyamaswa z'imbaraga, ariko kubera ko ziyobowe n'inama byamaze gupfa, ntago za ntare zigifite ubushobozi kuko ziyobowe n'umunyantegenye. Mu gihe abanyantegenye bayobowe n'umunyembaraga bashobora guprofita, bashobora kugira iyo spirit ya wa munyembaraga bayoboye b'abanyantegenye, no ugasanga bahindutse abanyembaraga. So nuko bimeze rero. Ubwo iyi Baltic Defense Line reka tuze kureba icyo ishobora kuza gutanga. Gusa ibihugu bifite ubwoba, nimvuga ngo mu Burayi bafite ubwoba, Abanyaburayi bafite ubwoba, nyine wumve ko bafite ubwoba kandi umutima uri guterera hejuru. Abanyarwanda bavuga ngo umutima uri guterera mu 1500 cyangwa se mu cyatanu, umutima wazamutse, umutima uri guterera hejuru cyane. So nuko bimeze, ariko nabonye n'ubundi bavuga ko cyangwa se batangaza ko nabo bari kugerageza kubaka uburyo bwabo bwa gisirikare bwihariye. Ibihugu bimaze iminsi byazamuye ingengo y'imari ya gisirikare, bari mu myitozo ikomeye. Uretse ko ibihugu bya Baltic nta na kimwe kiri muri NATO, ariko abaturanyi babo nka Sweden na Finland sinzi ukuntu baciye muri humye ejo bundi 2023 2022 binjira muri OTAN. So nubwo binjiyemo OTAN nayo nkurikije ibyo Macron yavuze ntago biteguye guhangana n'Uburusiya, barahangana biraza kuba ibindi biraza kubyara ikibazo kandi gikomeye. Muri rusange rero nuko bimeze, nuko bihagaze sofa kugeza ubu, niyo makuru ahari kandi ari kuvugwa. Ariko rero nge mbifurize kumererwa neza mu gihe tukibategura n'izindi ngingo zitandukanye ziba ziri buze n'ubundi zikomoza kuri byinshi babiri kuvugwa. Nitwa Semugeshi Bayingana, tubana mu isesengura makuru n'uburyo bw'amakuru abagezweho as updates. Mukomeze mudukunde kandi mudukurikire, mubana natwe cyane cyangwa se umunsi ku munsi. Blessings over blessings, umugisha w'Imana ubane namwe mwese, tuze kubana mu masaha araza kuba ari imbere.